Çok dolandım men Kırım'nın, babam yürgen çöllerin, ecdatlarım nice asır saban sürgen çöllerin. Elbette ana vatanımızın her bir koyu, her bir köşesi mutlak en güzeldir. Bugün ise Tarih İzleri programması Kefe rayonunda yerleşken Primorskiy kasabasının Acıgöl kısmındadır. Uskutun dağları yüksek geçilmez, salkındır suları birden içilmez. Salkındır suları birden içilmez. Acıgöl bu Kırım'nın Kefe rayonunda 1991 senesi Primorskiy kasabasının kısmında halkımız ana yurtuna avdet olunğanda kurulgan bir massivdir. Ozu Primorskiy kasabası Koran eli, yani Береговой koyu yanında Akmaynak boğazında yerleşken Kefe şehrinden 14 kilometr uzaklığında yerleşiyor. Koyunun deniz sathından yüksekliği ise 6 metrni teşkil etmekte. Daha Primorskiy kasabası tamam Karadeniz'nin Kefe körfezinde peyda olgan. Koyden garp tarafına taban Acıgöl kuruyatkan tuzlu gölçük var. Acıgöl gölü Karadeniz'den Akmaynak boyunun ayrıla. Şu boyun üstünden de araba yolu geçiyor. Acıgöl Keriç tuzlu göllerinin grupasına kirmekte. Şu gölnün çamurları ise pek şifalıdır. 1991 senesi bizim kahramanlarımız ana toprağına qaytkan vakitinde ise tamam şu göl yanında birinci palatkalarını koyup başladılar. 91 yılı gelip bunda pikete oturup bu участкадан verdiler bize участка yer verdiler ev kurmak için. Конечно, были очень большие трудности, но все мы преодолели. Birinci gün yılları svetsiz, susuz oturup palatkalara kurduk evleri. Были трудности, но ветандеп, конечно, все детство мечтали о родине наших предков приехать. Әдетлер güzel әдетлер var еді бізде. Жұма біз yığılышырдық, как қатынлар, дувалар оқырдық, алыштық дува оқымая. Бізден старше нас были женщины, которые учили нас читать по-арабски, Құран оқып. Как говорится, женщины собираются, гап, деп, было очень весело. Мына böyle yoksul şaraitlerde halkımız os baba dede yurtunda kendi yanı hayatını kurmak için uzak memleketlerden kaytıp başladı. Bu köye 92 senesi gelgenmiz. Участkamız abi evden ayak kenarı 92. O zaman bilmezdik nasıl bu stroykaya bizim Özbekistanski varyat derdiler o zaman. Biz bilmezdik nasıl ev kurmaya bunda. Fundament okuduk, ballar okurdu. Ben mecbur oldum, kayıttım. Bardağın ardına. Bu benim bacanağımın, ben kayıtkanımın balları, büyük oğlum girdi enstitüye. Fakat bitirince, kızım okuyunca, medisinski teknikuma bitirince okunduğu son, fakat kvartiraj satkanacak oturursun. 98 senesi vatanıma geldim. Aldık bir korobka derler. Yanına garaj gibi anda girdik bir yılında. O yıl o korobkayı kapattık.
Ошыны штукатурканы бұны яптыр. Son 2 yıldan sonra kirlek. 2 yıldan sonra oğlum evlengen, bu Ömer oğlum. Onlar yaşaylar. Şimdi bir yaşarıq. Озы Изет Картбаба 1939 senesi yarım adamızın güzel yerlerinden birisinde Aluştan'ın Uskut koyunda dünyaya geli. Surgun ettiler. Taşkent oblast, Nijir-Çirçevskiy rayon degen yer var. Onanda Ozen Çirçek diye adını koyganlar. Sahut Peterletke edip düşkenmiz. Anam, babam, bir de men. Üçümüz. Hartanam, dayılarımız hepsi bir yerdeydi. Anda da yaşadık. Okudum. Zenat aldım, Tokur zenatına. 40 yıl işledim. İşlеген zamanda beni sayardılar beni. Hep yerde var, zenatına deyip. Даже награждение verirler. Трудовое красное знамя deyip orada verdiğin hükümetine. Sonra osup çıkan son evlengen ben. 71 senesi evlendim. 3 balam oğlum. Büyük oğlum Ernest, ikinci kızımız Elvira, üçüncü Ömer. Аджигөл массивының бутун соқақлары мұтлақ Қырым татар қараманларының адларыны ташый. Массивның соқақлары бойы кетері қоралар ве қапылар үстінде Амитхан Султан, Алиме Абдынанова, Исмаил Гаспринский соқағы деп yazылғаныны көрмек мүмкін. Улы марифчіміздің Исмаил Гаспринскийнің адыны ташыған соқағында Аджигөл массивінің бутун дендашларымызны топлаған жами де бар. Жамиміз құрылмаған вақытта берде вагончигіміз бар еді. Ол вагончикні Велит аға берді бір тәне адам бар, ол берген еді. Бұл жамиде İbadet haneyimizde, vagonчикте namaz kılaydı adamlar. Onda Ahmet Hoca degen bardı, kelip ders bereydi. Şunday biz bir kaç yıllar şu vagonчикте ibadetler ettik. Ondan sonra bu cami kurulgan soň bunda ottuk. Bu vagonчигin şunun tek temir kalğany çürüm joktu, bulup ketdi Allah aşkına. Bu camiin kuruluşu başlangany 2001 yıldan Ahmet Hoca degen bar edi. Muhyiddin ağa degen mollamız var edi. Rahmetli insan Ahmet Hocaman, ondan sonra Server ağalar var edi. Bunlar çok ediler, hartlar endi. Kerim ağa, Enver ağa, kaç tane enverler var edi. Onlar hepsiler rahmetli oldular. Şu adamlar şu camimizin temelini koyup, şu camini turuştular kurmağa. Ondan sonra bu cami kurulgan vaktinde cemaatman bunda hepsilerimiz 7 yaştan 90 yaşa desek de bola. Bu insanlar bütünü berdi. Çalıştık, temelini kırdık, duvarlarını köterdik, işlerini arı etip yasadık. Ondan sonra 2005 yıl nerede kozumuz var, ballar için ders vermeye kuruldu. Birinci namazımızı onda kılıp başlagan edik. Ondan sonra yaklarını da bitirdik. Sonra bu balvan kozga da küçtük. Bunda da namaz etip başladık. Ondan sonra Muhyiddin ağa rahmetli oldu. 2013 yılı. Şu yıldan beri cemaat saylagan edi bizni imamlık kılarsın dep. Şu yıldan Allah'a şükür, Allah bilip şükürler. Аджигөл жамисы ve onun etrafı her yıl hep güzelleşi. Şu cami Muhyiddin Camisi adını taşımakta. Caminin adının bağlı olgan meraklı hikayeni bizge imam Emil Ağa Mustafaev anlattı. Bu mesele caminin adını koyamız deyip çok meseleler çözüldü. Adamlar çok oldu, çok fikirler oldu, kararlar çok çıktı.
Lekin bir qarorga keldikki, bu jamining birinchi mollasi, birinchi imami bo'lib turun, bir tekstlikka kelib turun, bir fikrga keldik. Shu fikrda shu rahmatli bo'lgan so'ng shu adim ham bo'lsin deb, adı da musulmon adı Muhiddin degan. Shuning uchun birovda qarshi chiqmadi. Shunda shu jamiyimizning adı shu rahmatli Muhiddin og'ang adına qo'yildi, chunki u birinchi imom edi bunda. Аджигөл массивының Муйдин жамисының имамы Эмиль ағаның біздің яшларымызға да насихаты бар. Namazımızı qılıb, amel ibadetlerimizi yerine koymağa tırışamız. Yaşlarımızın nasihatlarını veremiz. Yaşlarımızın ana tilinde söylesin. Özümüzün halka evlensin. Aram ele alını ayırsın deyip Allah'a şükürler, binlep şükürler. Buna camimizde yaşlar çok keli. Şimdi bizim koy Acıgöl yerimiz. Bunda болғанда yaş adamlar çok, kartlar bek az kaldı, bir-iki tane kaldı. Lekin yaşlarımız bu camilerini toldurup, balalarından kelip, geleceğimiz o bizim. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytkan ki, bugünkü yaşlar yarınғы kartlar. Bu yaşlar bizim geleceğimiz, onların evladı bizim geleceğimiz. Çünkü inşallah ben pek gururlanaman. Halkımız pek mabet, birlik beraberlikte birbirini pek kol tutuşa, pek güzel. Невбетекі қараманымызны Аджигөлде бір кіші таныйдыр. Чүнки хамириепте бұтын омур девамында халқымызнен бағлы олған меселелернен оғраша. Озы Хамирие Ходжаметова 1940 елы Ленин районының Сарылар көйінде доға. Қартана женг ве сургунлік вақияларны әлі бүгін хатырлай. Жең вақтында біздің тұрған ерімізні бек яман бомбалай еділер. Кеше күндіз бомбалайлар. Башта келеділер, краснейлер, онан соң лемселер келіп нетеділер, білмен. Анам, бабам шындай деп айтеділер. Бек еман бомбалай еділер. Анашы бомбалаған вақтында еркес үйін ташлап, малын ташлап, жанын алып, еркес окопқа қашайды. Шыларны мен қатырлеймен. Окопқа қашқанымызны. Жел, жауын, қар, батмақ, бір шекеге қарамай, еркес шекейін ташлап, окопқа қашайдық. Окопқа 1 саат отырама, 2 саат отырама, 5 саат отырылама, сон біреу шығып қарай. Тоқталды енді дейлер. Бомбежка тоқтаған сон, еркес тада қайтып келе иіне. Желде, жауында, қарда, бір шекеден қорқмай, еркес иіне тада қайтып келе. Кеген сон еркес көре, пәленші ақайың үй жана ятыр, түйенші апақайың үй жана ятыр, бомба түшкен. Көп үйлер жана. Ана шындай лапларны ештедік, кішкен екенімізде. 1944 сенесі 18 майыста біздің епсімізді өзіміздің ветанымыздан, ерімізден, үйімізден айырып, епсімізді вагонларға тотырып алып кеттілер. Мен о малінде 2,5 yaşында едім, 4-інде тотырмаған едім. Аз ғана еслеймен вагонда кеткенімізді. Вагонда кіші көп, нефес алмағының шәресі жоқ, су жоқ, условия жоқ. Біреулер ауырып жата, біреулер қаста, біреулер бала туға, балалар жылайлар, қишу. Балабан станцияларда тоқтайды пойызлар. Ана шындай вақтында мен бабамны вагонның да баштық етіп сайлағандар. О балабан станцияларда түшіп, барып 2 қопқа шорба алып келеді. Бұрда балық, малық шорбасы, мына шындай 1-2 буханка өтмек. Еркезге дарқатып береді. Ана шындай условиямен Өзбекстанға бардық. Өзбекстанда
Өзбекстанның Самарқанд облысты Паздарғом районына түштік. Жұма деген ерге түшірділер біздің. О жерде станция бар. Ана шу станцияға түштік. Станцияға түшкен соң арбалар біздің беклеп тұра. Бидайнын айтканына көре, олар Орта Азияға түшкенде анда яшаған әлі де бек яман яшай екен. Андакы халық да Қырым татарларнын бірлікте инкишаф етіп башлады. Өзбеклердің илері бір екі үш көзі болса, бір көзін біздерге бошатып бермеге мejbur еткенерді оларында. Бір кішкене бір көзшік бізге берділер. Пенжере де жоқ. Пенжеренің жеріне бір кішкене тешік бар. Ана жерге кетірділер. О уақытта Өзбекстанда да яшайыш жақсы еді байғышларда. Оларда да саман төшейлер, үстіне бірден екене ташлайлар, гілем шайтып яшайдылар. Міндерің үстінде, пешка жоқ. Оларда сандал болайды о уақытта. О сандалында жерні тешелер, шерге от жағып, памығын ғоза паясы несін жағып, от етелер де кетіріп неге салалар, шықырға. Нада еткен бір ясайлар өзлері, үстіне бірдәне жорқан ташайлар. Ана шыға аяғын тығып отырасың. Жуналар шайтып. Печка деген шеге о уақытта оларда да жоқ еді. Енді бұл қаш жылың ояғында болған шейлер. Хамерие аптенын уйкен таталары әр күн памық жимаға кете еділер. Памық тарлаларындан сон исе Қырымдан шығарып етіштірген бір-екі қиметлі шейні ұнға авуштыра еділер. Бек яман Өзбекстанда ісі еді. Где-то майың соңына бардық та біз. Шығарға башын шығара алмай едім, шындай ісі. Кені яқшы дұт теректер бар екен, дұттар пішкен еді уақытта. Мен бабам рахметі айтайды, дұт шындығы заманы қиырығы дейді. Қиырық болады, қойын қиырығы қайды лезетлі болса, ана шу қиырықтай көп кішілеріні аштықтан сақтап қалды дұт. Шу ят мемлекетлерде халқымыз әр бір зорлықларны оз башындан кечіріп, рухтан тушмейіп, бұтын қиынлықларыны енді. Миллетіміз аяққа тұрып, тәсіл алмақ, оқымышлы олмақ тырышты. Біздің келечегіміз оқуда ве білгілі яшларымызда деп түшіне Хамерие апте. Хамерие аптенің өзінде де уч тәсіл бар. Халқ ағыз яратыжылығымызны де қартанай ұнытмай. Біздер үшін де, чин де ерлап берді. Тауға бардым, тау кесмеге, талды бенім білегім. Ойнамасам, күлмесем, янары бенім юрегім. Ойнамасам, күлмесем, талары менім юрегім. Қарадан бияз олмай дейлер, қарадан бияз олай екен. Достан дұшман олмай дейлер, достан дұшман олай екен. Достан дұшман олмай дейлер, достан дұшман олай екен. На христианское крещение за участком нашим третьим появились незнакомцы. Стали землю размечать. Первый колышек забили, несмотря на сильный ветер. Так вернулись в Крым татары. А боялись и мечтать. Крым увидеть, горы, солнце, море, степь, чтоб рядом с домом. Предстояло все построить, все сначала начинать. Шугузел ветерен маналы шиырны Михаил Облетов оз Қырым татар көйдешлеріне Аджиголь массивының 30 йылығы қайт етілгенде бағышлады. Аджиголь – это самый молодой район нашего поселка. 30 лет ему 19 января исполнилось. На этом месте когда-то была степь. Вот, я когда-то занимался кино, и первый мой фильм, снятый на заводе по моему сценарию, и я был режиссером, назывался «Была степь». Теперь книга о заводе моря, которую я пишу, и члены моего клуба помогают мне, будет так и называться «И была степь». По источникам старинных карт и камеральных описаний Крыма
известно, что чуть южнее от нынешнего Аджиголя, у самого озера Аджиголь, примерно в 1822-1832, там разные источники, говорят о том, что там был хутор Семен. Когда я это открытие совершил, я подумал, что это может какой-то Семен из малороссов, которые основали деревню Дальние Камыши. Вот. Потом я узнал, что Семенов, да, было несколько. Это были крымско-татарские деревни и хутора. Значит, тоже. Но на карте был один лишь домик. Очевидно, Семен это означает с крымско-татарского наездник, да, всадник. Очевидно, табун лошадей, там рядом озеро, на озере соль, лошади любили соль, на озере лечебная грязь, лошади лечили свои копыта. Ну, наверное, так. Михаил Аблетов Приморский касабасында доғып, мында да мектепні, соңыра университетні бітіріп, остуған ері касабасының тарихынен мерақланып башлады. Бүгінгі күнге Михаил Аблетов Приморский касабасына бағышланған бірқач китапның муэлифі ола. Бүгін тәтқиқатчы оз касаба ақында күн-күнден яңа мәлуматны қыдырмаға тырыша. Скамерье Куджаметовой, прекрасным человеком, отличником народного образования, ветераном народного образования. Подружился не просто так, мы даже работали вместе над одним проектом. Это книга боевой и трудовой славы Приморского, первый том. Здесь собраны 550 биографий людей, связанных с Приморским, фронтовиков. Она так и называется, фронтовики. Сейчас мы работаем в клубе над вторым томом этой книги, в котором продолжим дело фронтовиков. Анығынымыз кібі Аджиголь бұл Приморский қасабасының ескі Семен койы ерінде ерлешкен бір койдыр. Аджигольның икметлі қадынларының векілі бұл Сүлбие Севридір. Сүлбие қартына Алуштаның Ускут койынде 1942 сенесі доға, 1991 сенесі бізім халқымызның чоқ ұсылары кібі оз ана топрағына авдет олына. Biz üçün ana vatan, ana babalarımızın o nelerini görmese de Allah Teala bizge көрсетті işte. 91 senesi mına bu yerge kelip Feodosiya'ga şu участкаларını bizlerge berdiler. Kolaylıkla elbette mına bir palatka yapıp onda içine, o şalaşın içine yaşap, mına bu evlerin kurduk. Аджигольде бақтлы яшамасынен ве турмушынен Сүлбие қартана біз еле пайлашты. Halkımızla toplaşıp bek güzel geçirdik endi biz bunda, bu Acıgöl degen yerimizi. Bayramlar oldu, andan mına kureşler, ballar nemelerge barıp başladılar. Son Tursiyadan kelip Ahmet Hoca derler, balları onda Arapça nemege okuttular. İşte az da olsa, ne kadar da olsa. Аджиголь массивының да бір генч олғанына бақмадан пек истидатлы ве күчлі Вадим Абхаиров оз көйдішлері ве мақсус көйді яшаған балалар үшін грэплинг ве дзюдо қарышық көреш чешетлері бойынша то керекні açты. Наш клуб называется бойцовский клуб «Спарта». Основан он был в этом году, но тренируемся уже как 3 года. И за 3 года у нас уже есть ребята, которые являются неоднократными чемпионами Крыма по таким направлениям, как рукопашный бой, спортивная борьба, грэплинг, панкратион, бразильское джиу-джитсу. Ребята входят в сборную Республики Крым и выступают на Южном федеральном округе, на первенстве России, на всероссийских турнирах. В том году у нас 2 бойца из нашего клуба выполнили норматив кандидата в мастера спорта по спортивной борьбе грэплинг. Это Якубенко Иван и Сафронов Максим. Ну, единственная проблема то, что нет помещений нормальных, то есть помощи нет, ребята отбираются, но не всегда получается их отвести, потому что нету спонсоров. Единственная федерация, которая работает, это рукопашный бой, она действительно
проплачивает все поездки, а вот остальные виды спорта, как бы, к сожалению, только за свой собственный счет. Вадим Эфендинин талебелері де Бутун Русия ве Қырым бойынша өткерілген ярышларда yüksek seviyede өз қабілетлерін көстермектелер. Я занимаюсь грэпплингом, джиу-джитсу и рукопашным боем, учусь в 9 классе. Я призер ЮФО по грэпплингу, неоднократный чемпион Крыма по дзюдо и неоднократный чемпион Крыма по грэпплингу и джиу-джитсу. Я планирую стать мастером спорта во всех видах этих и хорошо закончить школу. Тренеру я хочу сказать огромную благодарность за то, что без него ничего бы этого не было. Но это все благодаря тренеру. Вот. Тренер неоднократно помогал не только в спорте, и еще в жизни. Шуту керектегі талебелерге идман yapmaq үшін бір ер айырылмаған еді. Ләкин ниайет, Аджигольның мескені ве иш адамлары Эрнест ве Нариман Алиевлер балачықларының келечегіні тұшынып, олар үшін бір бина айырып, анда тамир ішлеріні де яптылар. Вот построили зал для нашей молодежи, чтобы они развивались, занимались. Скорее всего, будем расширяться, чтобы дети развивались и шли выше. Мына бойле, чоқысы қырымлыларға белі олмаған, ләкин өз тарихы, ғайет мерақлы ичтимаи ве медени аяты олған бір көшечектір. Бір тарафтан қырлар, бір тарафтан да деңіз. Üçüncü taraftan ise massivnin adını bergen Tuzlu Göl. Böyle ken ve güzel abadanlaştırılgan Aджигөл ve onun sakinleri bizni öz musafirçiliknen ve güzelliginen ayrıta kaldırdı. Bugün ise Tarih İzleri programması Primorskiy kasabasının Aджигөл massivi hakkında tarif etti. Eğer de siz öz koyunuz ya da şehrinizin geçmişi ve zimanevi hayatıyla paylaşmaya isteseniz, bizge müracaat ete bilesiniz.